أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد فصل هرش بي الله رب عالمية. صلاة والسلام خدا رسول بخمر مبن سيد وسرور وريزان وسروك مي محمد بي عليه الصلاة والسلام. ولسر مالبات وی هجا و حواله گرمی و گدریا خدا دا جهاد و خبات و برخودان کرنا ولسر چقای و پیریچ و شقوان و مشن حتی وشا داوی حتی وشا قیامتی. قلی تماشوانا قلی خوشکو براین هجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتبدأ بخيرات سر جوارات. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دعنا مشوارد عليكم السلام خديش ورازيبي سر جوار. أهلا وسهلا. قالي تماشوانا قالي خوشكو برين هيجا جسورة النساء چند هم آية گرینگ إنشاءالله همه ببیر بینم. رب العالمين وها أمر فرمان بانگو غازي لما باورمند أهل إيمان اتكد بيچه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هيوانيگو إيمان باوري كرنا هيوانيگو إيمان باوري آنين بمن بكتاب من وبيغمبر من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إطاعة الله تعالى بكن وإطاعة الرسول بيجي بكن. وأولي الأمر منكم وان سروكي ويغو جوابن. ناخذ سروكي غو جوابن إطاعة وان بكن. سروكي جمع كي جانن يغو بكتاب الله تعالى بشريعته وبقانونه ما ينتم بكن مسوق إدارة بكن حاكمية إسلامي رب عالمي قانونا وي بكنا أنا يصبقنا قانون ها أوان سروكا جمنن. سروكي قو بقانون ديمقراسي ولا يقلق كومونيزم سوسياليزمي بقانون بشري بي أوانا نجمنن أم إطاعتا وانا ناكن. سروكي قو جمبي دبي قو أم چبكن أم إطاعتا وانا بكن. ناخوه الله تعالى جي تشناج مرة بيجامي بياوي بكن والرسول ويجي وبيجامي يطاعتاوي بكن. ناخوش بيدي جهات فهمي قوش غيري تشتاقو خود تعالى كتابا خود قوتي تشنجي لسر نابي پیغمبر لسر دبي پیغمبر لسر زماني پیغمبر ايخوا عليه الصلاة والسلام جمال قوتنا بقاسي قرآني وحيا قناي خوندن هاگر تخوني دا هاگر إلهامات قلب دا خود تعالى وحيش پیغمبر رشانديا يعني حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي قوانا إطاعتا باجي بكن. فإن تنازعت في شيء هاگر ود تشتكي دا ون بفكتن ومناقشة يعني ون باورمن ون مسلمان ون بفكتن دا دعوة كده دا مسألة كده فردوه إلى الله والرسول ودعوة خوا ومسألة خوا وغيرنا بالمراجعة خدا ورسوله بكن. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هاگر برا باوريا و هاگر برا و إيمان بالله تعالى وبرجاء قيامته آني بي ناخوني بغيرنا بالي با ناخو كسي قوة دعوة خوا مراجعتي بال خدا و پیغمبری وی محکمه خدا و پیغمبر بنکه او چقا من ایمان آنیه شی وی ایمان نانیه. ذلك خير وأحسن تأويلا. او ایمان اب الله تعالى اب اطاعتا خدا و رسوله وی بسروكي گوش مبن وقو ام دعوة قوم مسلاق و ام مراجعتي بال خدا و پیغمبری وی ببکن ها اب چترا و تأويل و نتيجة و انجام ويجي خوشكتر و سبحيتر. فهمو قالي تماشوانا بله قالي تماشوانا قالي خوشك براين هيجا ام هناك المساجي وميزين كاوة چگوتيا نها تماشوان زحف جمال قمرة يدشين بيرا إن شاء الله أمي وقبول بكن من القصور من أميزين تماشواني قمرة جمال يدشين من القصور نميزين نها
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيداي فيض الله يالچن سلام داي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد چابارم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نخير خوندنا قرآن اتبازي قرآن بخوين ملتجي قداريكم چنا بيبلو هنگي او خوندنا قرآن هشتا نل سر بيوكا قوتنا خوينين عشيرة كرتوجية سر چابا اهلا وسلام. عليكم السلام. دبيجي زلامك هيا هما عراقي فتخوي ما امتشبك ابي انسان دبي قو ترسا خودي شير وري قوتن آيات وحديث شيرت ونصيحة شير وري قوتن ببي هواي توبة بكي ودبش واقون هي خبردين واكيدن زحمته. أبالي بلال جعرب كان يسر چاوار أهلا وسهلا. دبي من روجيا خو خواربو از بحمله بو من قضايا خو كلني من كفارة ندم نهاجي كل مني نحصاليا أو تقضايا خو قرتن شو تمام تقضا قرتن كفارتي خو تبدي تنا دابتي نها بدي عيني بيتشان روجا خوارية تقول قاس كفارة تبدي أنا bu her roja ki fazla bismillah para bida. بله نخیر اوی گو ریاوی دور ردورو استناین مو وشانا زندی منت آنی وشانا زندی وش خو باید تبسر و دلی خود که یعنی تشتکی گو تخوست و نبیجی ما چی مایا شخوت بسر و دلی خود دویتا چید که و تشتاد نابا خودت حمیگید بیجی یعنی چه حوجت وری وشانا من زندی آنی کارم وان بأدبي بحرمتيتا از بين مسر وشانا خويا زنديت وك إنسانة تبرسيخو بكي ساسا چاوا لتحقارته الدين كي تمام اد بفلان تشتي يعني حرامة تدبي ما چما حرامة قبول ناكم از بتر انا كارم دو دريش بكم انا شخو بايت هر تشتي خو تدبيشي انا كارم زماني منين ابتر خرج بكم تمام درديت انا علماندنا يعني أزيد تشتكي أز نزانم كازي ببرسم أز حقيقتاوي بعلمم أب حلال أب حرامة دردت أنا أبا دردت مجادلة مقرشية تمام ياو بأدبي بحرمتيت كتجمرت بجيت النملاي إيه وكي قوان نملاما إيه تبتشمر بيجي تبتشمر خبر دي تبيت النملاي يعني تبيجيت المالات تني إيه وكي قوانا ملاما إيه بمرت چما خبر دي ماذا قالي تماشبانا دبي ما تچما للجامية وعزاناكي ياو ما قي أزي الكودي وعذابكم الكودي وعزاناكم أزي جوا برسم وني قراري بدل يعني وعز دائن الكودي چد بي الكودي چنابي يعني وني قرارا بيتشتي بدل از الکودر دینی خودی بیشم الکودر دینی خودی نبیشم از ورم اذن و دستور جواب خوازم یعنی قی رب عالمی گویی اونی دینی من دنبال جامعه دا از به 5 متر قاره به چی ور حاصل جامعه وی گندیا وی باجان اونی دینی من دنبال جامعه دا بیشن ل دروای جامعه او در نملکی منه دور دا دینی من نبیشن یعنی رب عالمی تشکی بلو گویی چما اون پی سی تی الحمود ورا بلادکن ده تلویزیون ده پی سی تی حرامی در باست بین دنبا چارشی و سوکا دا پی سی تی و فحشاتی و روتایی چپلاخلق و تعذیبون و بی ادبی بی حیایی در باست بین دو دیون سالونه چپالی بی حیایی در باست بین دو فیسبوکا دا چپالی بی حیایی و بی ادبی و زنا چپلاخلق و روتبون و زنا
içki قمار درباست بید تیک توک ده درباست بید همو دفره ده درباست بید يعني ميدان همو ميدان بلاش بيسيتي فكريبن لبلا قنجي صادجت جامية تاني ده آية وحديث وري قوتن ايه وش قرارك بيس ددن ديني خو تعالى ويل همو دفره وري قوتن قو خو تعالى بقوتانا للدنابات جامية تاني ده بحسا من بكن لدرفاي جامية بحسا من نكن هنجي سر چاوا امري خودي سر مسر چاوي ما امي دنابات جامية تاني ده بحسا خودي كن لقوا مش جامية در كتن امي دي ضدي خودي تعالى تشتي حرام امي بيجن تشتي گناه امي بكن ونين ملكي خداي او اخا جامية جي ملكي خودي تعالى يا ودرفاي جامية جي عرض وكائنات وعرض وآسمان حمو ملكي الله تعالى يا دبي يقول للسر ملكي خدا قانونا خودي ولي قوتن ديني خودي ببي حاكم فهمون अरे गली तमाशा वाना गली खुशखबराई नेजा مثلا ديسا خود تعالى بحثا وان كسات كيغو حاكميتا خدا و پیغمبر قبول ناكن دچل جم هنك طاغوتا محكمة دبن طاغوت كينن اويغو قانون الله تعالى قبول ناكن ضدي قانونا خودي قانون ونظامنا دنشيتكن جبارا تيغوتن طاغوت يجي خوتان بيا محمد ألم ترى ما قيت نامزني إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تنامزني الوايغو دبيجن ما إيمان آنية بوي كتابا اشترى هاتيغو قرآنا وما إيمان آنية بوا كتابه بريات الدهورات وإنجيل ما إيمان بآنية ما تلوانا مزني يا محمد دخوازن يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت دخوازن هن با طاغوتي محكمة ببن حال وقد أمروا خو تعالى أمر فرمان كريا أن يكفروا به قب طاغوتي كافر ببن يعني ببنت كافر بطاغوت يعني طاغوتا رد بكن إنكار بكن يعني خو تعالى بينشل با طاغوتي محكمة نبن طاغوتي رد بكن وإنكار بكن فهمون والشيطان يتخاذق إنسانا جري دور بكين بله غربت چی خودش ترازی به خود رحمه خود دی باویتا دبيديسا تونا عليكم السلام إيصال تراويح الجامعة بجماعتنا نكرن ما أمل مالا خب جماعتي بكن ما تشد بيان شنا ببالي لمالي زاروك تبي زاروك خوا بيركا خوا بجماعتي بكن تشد بي چما شنا مي دبي منش خورا عربة كريه ما قواز حيوانك نقولين مش ديلاوي برابد مفقيرة ما تشد بيان شنا بي ياو نفرز يعني قابت عربك خو كري خو تعالى عربك كدا خانيك كدا تنمجبوري له قربانك حيوانك بقريني يعني تصدقك بدي اللي تبدي باشا وكي خو تعالى ابقى انجيل تكريا تجي يجبو خير وبركتها ويت رابي لقنا خو تعالى بركته اشترى بيخدا تخيرك بكي باشا ايديو هم تشج دسيتا هات تبكي باشا بلي هوالي غربتشي كرمكا قمرا يشمرا بيشينا هوالي غربتشي أنا قارم تتعقيبكم قلت يا حسابي تي أوزلا من تا اشترى الشيان حتى تمام هوالي يلماس حسين يلماس صار شعبامي تجيبين وشانا زندي هوالي حسين يلماس وهوالي غربتشي
تمام. الو، السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شواي ماشي؟ باشن جانت سابق خدش ترى مو تشاون باشن إن شاء الله. ماشي والله، انا رجعت باشا، خديت تجاميري تجبوي خدي خدش ترى زين. رياقو تتيدي ريك زعب باشا قرآن. لو تعالى ما تبدأ هداية بك لسر يا راس إن شاء الله تعالى. وتعالى اري مجبلا والله، مصيبة محمد الكريم. رجايني خيري بي ان شاء الله. آمين. روجي كابو جيباتي. تكن درما وشلو باش إن شاء الله. باشن فرسامة والله، فرسيمة زعبن سيدة. كرم كابو برسا. يا بيجي سي فرسيمة نها امي بيجن جو چلو سالی منولو. بله. حتى انا هم مش كريا مثلا وميجا من غلط كري به جوابي. بله إن شاء الله خد تعالى وانا قبول دكي او شو درباس بوش برو كده بيقو تراس بكي حتى انا بوش شكلي تذكرن ان شاء الله ابانا خد تعالى قبول دكي ايدي شنحاو شون دتي هندو تي خو بعد مني تي خلاص. سيدات يعني او تشتهي جو يعني بوشي هاري يعني تشتكي يقولوا. نا بوشي ناشي مگو خدي قبول دكي تنزاني بو بوي شكلي وتعالى قبول دكي نقل يعني ناشوطي. وبا روجي جهات يعني كاري روجيا نيت اجمره بيش جاركتي. زيقا روجي فرصة نيتاوش كنگي دست بيت كي هما گو روش چو آبا مغربي گو روش من دابو جبوي دي الصبح جروش آبابوني حتى فجري حتى ساعتا قوي دي مو هاو قاشي بيت خوي حتى إمساكا قوي دي الشفق ليخ المجا صبي جهنجي وحتى هنجي هما ددليتا دا ببولي قو بيازي الصبح روجيا فرزا رمضاني بقرم از بنيتم صبح روجي بقرم روجيا فرزا رمضاني ها تقولوا نيت كد يعني ددليتا دا درباس بوم أو نية صحيحة كافية يعني قوتنا بدأ سنته يعني تبدأ بيقول نبي أز بنية صباح روجي بقول من روجيا هي رمضان تقولوا نبي جي هم دليت هذا يقولوا درباس بيقول الصباح روجي من روجيا رمضان يا فرس تمام أو نية صحيحة. لكن مش بير كد صبي رابو مزيد ديزا روجي كرم. قلت تجبير بكي دي ستة روجيا خو دوام بكي تشكي ناخي ونابخي وأو روجيا تناي حسبي مش بوي حرمتا رمضان تشكي ناخي ونابخي وتي طير روي روجا خو تي قزق تشتي رمضان تي قزق كي. ويروجي او از ويروجي زاق حريم سروي ليك اشكا بينجولي. ازاق حريم كل نكره ببختي كرزاني. والله جمنا ندر ده ما كي تشد بيجي جواب كي. از ويروجي والله زويشه بنرازا. لا يا جمنا درد نينا هركس ياخذ بيجي ام كانت تشتاب زوري بخلكي بدنا قبول كريم امي بيجن قوتن جما ايدي قهداري تكن قهداري ناكن ما نتشجدا او ايدي. يعني والله اوجي خبرتنا. اي والله سيدة كا تشتكي جمرة بيجا يعني اجبوي دين يعني ام تشاوا يا فيقا زاني خد تعالى ام لافروبا انا زاني ام يعني ام تشاوا جيانا غدام كن مدنا ربي عالم يجمر كتابك شاندية قرآن پیغمبرك شاندية قو بي قرآن يجمر بدي فهم كرن دبي قو ام پیغمبري خو باش ناس بكن حياتا وي جيانا وي سيرا وي ام باش زانبن دقنا في قرآن خو شك فهم بكن پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيتشاوا ديني خود تعالى مشاندية دبي قو امجي القوري قوتا اخوا ام بمشين حتى قو اسلامي ناس نكن ام نكان بمشين نجي يدي حتى جبوي ناس كرناوي دبي قو ام بخوينن
كتاب ديني قرآن معنى قرآن شيروفا بزمان تركي بزمان كردي بهم بچ زمان تفهم بكت بيگم بخوينن وجانا كتاب اجي بخوينن وجانا ام پرسا بكن جي ازانا وإيرو بي زماني إمكانات زيادة بونا ده تلفزيون ده إنترنت ده يوتيوب ده إيجو وعظات دكن صحبت دكن زحفن دبيگم الواجب گهداری بکن بگهداری کرنا وانا ام دینی خو ناس بکن همه بگهداری تنجی چنابه دبیگو ام شخورا ام بخوینشی ام کتاب دینی پیدا بکن لسر اینترنت جی کتاب هنا مو بخوینه و وعظ و صحبت و ویدیو یوتیوب ده هنا مو جارش خورا زمانی خلوا درباس بکن لبا دیزی فیلمیا و لبا تشتی حرام و پوچ و روت و تعظیم چپالیا مو گهداری نکه زمانی خود درباس نکن راستا سيدا او تشتيت دبيجين عمو راستا وقت دو قوتيجي مول چب گره سر بونا خدان بون بونا خدای ما تيك توك به کودر جی به ایرو سردین زعف تشتكي باشا وقت قوتي دوجي تقو الجامعه دبم دي اختيار هنا جمن از چی جواره صحبتی بکم خبرت یا 2 ملی میزان 350 انسانی دگواری دارید کرد او نه ایرو چیشتی زعف رنده خوشا کیفا مزعف جیره او خبریتا راستن ایرو رابط تزانه هاکم مدفرده بنابه ملاطية در نكتبه ما اجي نورمال وكا يكيش بايقو انها مشهور ايقو بمليونات تيوا هنا من بنابه ملاطية داني بانا درها من كميقو داني بانا درها ومن بحثا علم بحثا خدا و پیغمبر آيات و حديثا قو من نكربانا ميجي وكا يكيش بايها من وشان كربانا جانيا ان مفكربانا وميجي وكا وات شتي فحش وشفال وبأدبي بحياي مكربانا وبيرك جانيا اين هاتبانا جانيا اينا من مبوارة خبري بيس وفحش مبهبرا اشتغالي ما درباس كمان تك كسي لومل من نذكر كسي ندقو يا حرام اشترى قلناها اشمرنا نابيشن يعني لو را امي بين جواي هر كس نابيشن اموات بينن 4000 5000 بهبر الوتماشت كن مده 1000 جديد يقو هنا كباني مشهورة ده هزار يجي خبري بيس وفحش جبرت بيشن ووكا باران يجي هدية جوانا دشينن خبري فحش ها أبي قلنا ها لو مال مدكن ناكن لو مال واناكن ليش بوقوا البدري أز وكا واناكم أز آيات وحديثات بيشم إيه معلومة يدي الزراوات شيء شيء آخرات بي وكا قو بس بناني واد ليتم يدي بما تشيشة البدري هيا نا سيدا او ريا قلت تيدا معوليجي بريجي قلت رياتا قنجا يعني ام ترى زاني بينا قنج كبير نكا جويك ذات مجانين عينياتا اتخاذم هر وقت يجي ور مجانين عينياتا وابترما ورياتا جي ريكا زعب قنجا ايرو كتاقو تيجي بريانا هاشي تقو الامام بم الجامعة مع شيخ ما زينب و ت فايدة من الدين نينا وكان هات تيك توك كده يرو اما بيجن 600 400 500 انسان تميزني تشتكي زعف باشا بله زعف ناخذ متبقرم وما ان شاء الله ودي فرز زعف نكو فرسنين اما بجواي ديرجي بيلا ماشي صار شباب خدش تراضي بي مالتها ودي بسلامتي بدي وامترنا ها بجبير نكا ها خدش تراضي بي رحمه الله ودي محموارة بي ان شاء الله امين روش باش صار شباب شبانه قال خوش كبرين هيجا بله حوالی یلماز کرمکا گوتوری وشانا زندی کرمکا دوراته حوالی یلماز گوتل ویدری به کرمکا آواز تا بشوپینه حوالی یلماز کرمکا قمره ایش منه بشینم بله گلی تماشاوانا ایگو بخوازن قمره بشینن بلا کرمکن قمره ایش منه بشینن
هەواڵێ یەکتا من پرساتە نەدی قسووری نەمەزێنا ئەلێت گەرم عەلەیکم سەلام هەواڵێ زەیدان بەلێ پێغەمبەرێمە بێدوعایی کردنە چاوە بێدوعایی نەکردنە ئێگۆ بێدوعایی حەق کرد بێ بێدوعایی کردنە ها جارنا هەنێکا زوڵم و نەحەقی لێ کردیە بێدوعایی نەکردیە مثلا لە تایفێ وەتێگۆ چوو تەبلیغ بکەین بە بارانە کەڤر بسەردا باراندن وی بریندارژی کردن خۆ تەعالە مەلایکەت ژێرەشیان گۆ هەگەتە بخوازێ ئازێوی چیایی سەروا سەر و بن و بکەم وا بمە هەلاکێ پێغەمبەرێمە گۆنا و یا رەبی گۆ ئاوانە نزانن گۆ بەلکی زاروێ وا هەنێک وەرن ئیمانێ بێنن لێ بەلەی جانە هەنێک زاڵم و کافرێ گۆ زمان درێژاییە ئیسلامی کردن پێغەمبەرێمە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بێداعین وا کردن بەلێ من ئەمالێ غوربەچی خودش تەرازی بێش بۆ با دیاریێتە مالەتە با ئەوانێ فکرەت بە هێنێک پەرێ من هەنە دخوازم بدەین بدەم مازێ چاوا بکەم هەوتکارێ بدەین بدەین ئازێ بدەین بدمە یەکی ئەو یەکوی شخۆرە بشغڵێنێ بێدی چه ئیش و کار پێکرد تدخوازێ دی بە شیریکێ کارێ و تدخوازێ ولو بخەیراخوا بدەین بدێدا و بلال جەمێ بن یعنی دی تزانین لێ وەختا گۆتە بدەین داتە گۆ شخۆرە بشغڵێنە کار مەسەلە سەدی بیشتە من هەشتەیتە ئیدی بێ وە بەزارە خۆ چلوک یان نیوی من نیویتە یعنی وێ کارێ دەبێ گۆ من ڤەقەتێنن ژوێ کارێ مەسەلە دە بەحرە من یەکەتە یان یەکە من دووەتە یان نیوی من نیویتە یان ji çar behra yeke min mesela siyete îdî bê we çilo we lev kirin ancak hûn qasiya min ha kar min bêjin yani gelî temaşevanê ku bixwazê qemerayê bişênin bila bişênin hevalî Yılmaz tilvê dê bê kerem ka hevalî Yılmaz kerem ka qemerayê bişênin canlı yayına xwe veka hevalî Yılmaz canlı yayına xwe veka û ji min re qemerayê bişênin هەواڵ دەبێژێ ماگوم هۆ ڕۆژی بێ ئاشیل خۆ بدێ دەرزیال خۆ بدێ ڕۆژیام هۆ خرات بێ ئانە نەخێر ڕۆژی خرا نابێ بدەرزیێ یعنی دەرزیا گوب کەبێ ناوا گۆشتدا خرا ناکێ لە یا گوب کەبێ دەماڕێدا وەکە سرومێ وان ئەو خرات کێ گەلی تەماشەوانە گەلی خوشک برایان هێژا خەیرا خۆ بێ وەشانە زەندی پار بە بکەن ئیرۆ تەماشەوانێمە هەندێکن چما گەلو کەیلیکنا زەیدەت بن کەیلیکنا کێم دەبن ربي عالمي دبي وقتاقوا مشوارت بيجن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وارن بال ويتشتاقوا خديش يان ديبام يعني قو كتابا خدايا قرآنا وانا بال رسولي ويبيان تشتاقوا رسولي مشوارت بيجيقوا محمد عليه الصلاة والسلام حيلا وارن بال قرآن وحديثي بمحكمة ببن رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا تدميزينك ومنافق بريق وشتد فقرينا يعني أمي منافقة چلو ناس بكن فاني درو yani yekub debê xwe biya musilmanin lê qelbê xwe de ne musilmanin kafirin em ê çilo wajiv naskin wextan gote got were bal kitaba Xwedê ve bal pêxemberê Xwedê ve em mehkeme bibin got qebûl nekir tu zanîme got munafıqa gava qebûl bike tu zanîme got o musilman e yani qanûna Allah Teala hadîsên pêxemberê aleyhissalatu vesselam qebûl nake diçe qanûnê beşerî ji xwe re dike ana yasa qanûn û nîzam û sîstem ha ev ya نه علامت مسلمانتیه او یا علامت منافقتیه نخیر یعنی روژی درزی خرانه به نگونه انکاری درزی الخو بده یکی خوینهش خو بده بیازه خوینه بدم تحلیل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بله قال تماشوانا دبي قاعدة تجويد وقت واسط خوينم قرآن تخوينم قاعدة تجويد جلبان منن أزوك ويت خوينم بله يعني باشا مو قرآن تجويدي بخويني قنجة باشا يعني لبلد تجويدي حمود تشتوي نفرزن هنا قرآن تجويدي فرزن هناك نفرزن يعني أري خير باشا جبو خوشكاتيا قرآن دنجي مو خوش به قرآن خوشكو سبحي وري خوندن يعني تم دوي دريج بكي واشترى بيجم دراش شداجت شداوي تشي بكي
نفرزا بله يعني حمود شتي تجويدي نفرزا ماذا ربي عالمي آية دوام آية بيجي تشم دبي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما تر رسولك ما نشان ديا إلا قو بإذن دستور الله تعالى إطاعتاوي وريكرن يعني أم رسولات الشيء دقنا ملت إطاعتاوا بكن نقو هما بولا أم حش في خمر دكن وإطاعتاوي نكن أب قبول نابي مجبور إطاعتاوي بكن تشتاق وجمال قوتي أضالي محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراتي. خير خودت أبي خودش ترازی به خودت خیب کی الله دست حضور نور پیغمبر آدم پیغمبر شاهین پیغمبر الیاس پیغمبر سرسر تبع مالت تبع زاروک تبع خودت دنیا حی نکی الله. خودش ترازی به. تشکودی برا. از اصل خسر تمام انقره یشمش دبم. سر چهار أهلا وسهلا سيرتي. بله تشکودی هوجا. والله أجمير ديني مكر بوران خليلا. مردين سر چوا انقره حتى مردين سلاوريس. سر چهار خودش ترازی به أهلا وسهلا. من أمة محمد تبدأ إن شاء الله. والله. خوجا كلام كيف استقابو خوي. عافية بيشترى. مقو عافية بيشترى. أي والله صعب جالك سباس كم هرابي. مازنا ها أو نعمة تأخذين له ها أوان فستقة أوان فندقة نعمتي الله تعالى ننلو. عينا نوسا ولا فستاق سيرت فرخوشة. مازنا وتبتشيت كي بوان تليا بوان دستيجو خدي دايت تواجرت وقتيني دفكي. بله. وتطوي. أو درد أو دنان أو زمان جو زوقاوي طعماوي فيتاميناوي. ماذا حمو نعمتي الله تعالى وتعالى ما نحموش مرة شكنا بوي كعبه جو خدي دايت الميزاني بوي جوه جو خدي دايت حسبي بوي دستي دراجة تبيني إنا خد بيجو أم شكن وتيجو أم نعمتي الله تعالى دشغلين بكارتين بيجو ناخو أمش قانون ونظام والسيستماوي رجي بيجو أم تسليم بن وأم إطاعات وتسليمية بكم نعم نعم صعب عليه والله نماتا خدت على نماتا داي هر تشيك نماتا داي فرق وشا اما اوكي انسان داره و نماتا بزنبه قيمته و نماتا بزنبه اما يه ولك نخوجه كلام كم مگو پرسه تهاب كلام کا مگو پرسه خو بكم خوجه اشترى نوت تشتي بجم از انقره ما حاجه بايرام هيا حاجه بايرام ولی حضرت انتر بس هيا اشم دقنت خلبه من video kişant yani Cuma'ya gittiğim için bir video çektim. Orada bir anda polis gelip bana karıştı. Dedi sen niye çekiyorsun? Yani kendimi çektiğim dair diyor sen niye kendini çekiyorsun? Ben o Cuma'dan soğudum geldim yani. Günahı bana mı onlara mı? Ama vega jboywa قلت بأزي نشمل ميجا خوائيني الميج ناكم يعني تم معذرت اشترت شنابي يعني منابي معذرت قلت أنا أز نقطل ميجا خواكي خوجا ميجا خواكي لبلم بشوي ملاي بشوي وجه وطلم ميجا خواناكي هاتشم داي كدم ميجا خواكي أن قاطل مش يخول بين أبو يا فيغان بات أنا يعني تولو نكر بانا يعني واخطاك كركر يعني إيديش برويك تبي أز ناشمل ميجي يا بشي قلت المجاخ وكلبي هال هال درك الدنيا جمله مهمة. أرين. صاجز قاتل مشي ويه جاينا بمز جمعته وضنا ساكنين. أز شو مداي كده مجاخ. شنو مجبوري بيد بسكنين؟ أرين. أرين والله. برسامة أو أخو جام. باشقى برسامتنا الحمد لله. إذا كان مقوم مساعدات هذه أزي فرصة اشتكم. كرم كأخو جام. كلمة شهادة إذكار بخير أخوش مرة بيشن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. Manavi. Yasin Manavi. vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalin ala sıratel Ha, mustakim böyle. tenzilen azizir rahim lo Tamam. tunzira kavmen Manavi. mazira ma Manavi. gafilun. Mugol. Kerem ya Hoca. Mana kelime şehadeti. Mana kelime şehadeti. Hoca vekili emniyete Hoca iştaret şi bejim yanlış femle kes kulamet ama. Eci neviye şeyhin kalım. Ne Em got ya? sure Ne vadet nizane kabeja. kelime Dakika ket kat şehadeti musadık. Dakika keyşe min haya. Dakika kete vurun. Kerem ya Hoca. Ya. بله هواني محمد غلط فهم Evet. نکا يعني مهباني من قوتين سر وشانا زندي از هرتم كلمة شهادة معنوية خوازم قو امبيشن ببير بينن يعني نقو از وصناد دكم از وامتحان دكم كاتزاني تنزاني نخير غلط فهم نکا دردي من لقنم خيرا ولم بعلمن تماشبان نمجي بعلمن اري Tabii ديري kesinlikle Hoca. معنوي خوازي از بيشم Hoca adı söz yatağı kesmiş mes kulamet ama. اري İznata heya. بله İru tiji melai nevsa. ها Em çin mizgefte em çin Kur'an'a dixwînin. Kur'an'a Xwedê ya Peygambera mesela aleyhi ve sellem aniye se dünyaya indirmiş ki em çin em Arapça dixwînin. Ama hoca anlama waş mere navêje. Em hatta اري evvay Kur'an'a dixwînin anlamını söylemedikten sonra ben bunu niye okuyorum? Bak ben Kur'an'ı okumuş bir insanım. Ama anlamını desen hiçbirini bilmiyorum. Anlamını اري desen hiçbirini bilmiyorum. Açık ve net söyleyeyim hoca yani. Mesela bundan نبي ibaret. زاني اري راسا ام دچنا جامعه درس قران ام تخوين معنوي مزانن يعني بلي معنوي مزان من جديد خوندنا قران خيرا جهداري كرنا Tabii وخيرا لي kesinlikle. ويدي يا فرض يا مهم او معنوي زانب معنى Tabii لي بلي kesinlikle. Aleyküm selam. ايدي Hoş مالج geldin. من نابجي ايدي دبيقوا امش خورا هني كتابه بكرن تفسيرا معالي قران كتابه دينيا مش خورا بكرن وام بخوينن Böyle. مثلا كلمه شهاده معنوي اشترى بيجم دبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أز باور دكم Allah'ım قلبي خوا selam olsun. وبقلبي خوا باور دكم زماني خوا إقرار دكم قوش الله بيبا تو إلهك حق تنيا ودي باور Böyle. دكم قو محمد رسوله ويا لا إله إلا الله جاء الله بيبا إله تننا يعني إلهي هنا Böyle. إلهي حق Anlamış. تنن معنى إله شيء معنى إله يقو أمر فرمان المبكي قانون ونظام سرسري مديني ha kes nine hakkı kanun çekirine, hakkı emir kirinu ferman kirine, je Allah tenere ne ştikesi dire. Am je Allah pe betkesi di bir ilahti kabul nakin. Yani itaatu teslimiyeti kanuni tü beşerira. Am nakin. Manevi aba. Evet. Aynen sağ hoca. Evet. Malat ahzab Evet. Başına kabali Muhammed gerek başmış bu hatına ta malat aba ser çavarati. ya teci serserem serşevim Xuda rahatiye bir Ahlen Xuda ve iman sahlen. evde inşallah. Ahlen Sağ ve bir sahlen. hoca. Serşeva. Olur be kuduş razı. روجي بي دناني خو فرتشب كي ما روجي خراد بي أنا بلي أو تعما وي معجوني أو كفا وي معجون درباسي قرك دبي روجي خراد بي بلي لا مثلا زرامي جو زنا يبكي حرام جناه بيركا جو زنا يبكي حرام جناه شو تقول زوجان دي بنو زنا يبكي دي هي حرام ترى هي جناه ترى زرامك زوجان دي جو هالي زنا يبكي زعت شكي فحش وشفالو بيسا أو بيركا ولو پیرکا وی نه مجبور الجمع بسکنی او پیرک حقی وی های گو دعوا بردان بکه وی اسلامی زناکار الجمع نسکنی خوشی بده بردان بلا دعوا بردانه خو کاری بکی و دبی گو هر تمی جیره بیجه به اب حرام اب گناه اب اسلامی گو هر زنای بکه پیرک نه مجبورت بری وی درازی اب اسلامی گو نخوشی بینی وی وی نخوشی در باسی پیرکا خوشی بکی Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam rahmetullahi ve berekat. Nerelisin dayı? Where are you from? Mardin, Mardin. Siz nerelisiniz? Nereliyiz biz? Kayseriliyiz. Ha, ben de Mardinliyim, Mardin. Cinci Hoca falan mısın? Nasıl?
Cinci hocalardan mısın? Üfürükçülerde. O ne demek? Cinci hoca ne demek? Ben hocayım. Cinci hocalar onlar hoca değildir. Onlar sahtekardır. Hoca olan cinci olamaz. Cincinse hoca değildir. Tamam. Dayı sen hüttan mısın? Nasıl? Hüttar mısın diyor dayı. Hüttam. Hocam de. Hocam O nedir? hüttam. O nedir? Bilmiyor musunuz? Bir muska sonra Hayır, benim nuskayla işlerim yoktur. O işleri yapanlar sahtekardır. O işleri yapanlar hoca değildir, imam değildir, alim değildir. Hoca olan, gerçek hoca olan, alim olan böyle işlere uğraşmaz. Bunlar sahtekardır. Onlara inanmayın. Bunların yüzünden diğer hocaları da lekelememek gerekir. Yani mesela diyelim ki sahte doktorlar var diye bütün doktorları kötülemek mi gerekir? Kötü tamirciler var. Bütün tamircileri kötülemek mi gerekir? Hayır. Buyurun sorularınız varsa buyurun sorularınızı sorabilirsiniz. Yayındakiler soru sormak istiyorsanız söyleyin sorayım hocaya. hocam Var siz mı? şey misiniz? Cami hocası. Ezbere biliyor musunuz Kur'an'ı? Hafız diyor. Yani hafız değilim fakat bazı ayetleri biliyorum yani. Hafız değilim. O Kur'an'ın hepsini değilim yani ezbere değilim. İyi hocam. Atatürk'ü seviyor Ben size bir muymuş? soru sorayım. Ben size bir soru sorayım. Müsaadeniz var mı? Estağfurullah hocam buyurun. Hocam. Kelime-i şehadeti bize söyler misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ama manasını da söyler misiniz? Manası. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Onun Allah'ın kulu ve elçisidir. Tamam. Şehadet ederim. Yani kalben inanıyorum ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? Yani ilahlık sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'ı ilah olarak kabul ediyoruz. Allah'ın dışındakileri ilah kabul etmiyoruz. Peki ilah nedir? İlah. İlah. Tek ve bir yücelik mi? Bak burada diyoruz ki ilahlık sadece Allah'ın hakkıdır. Peki ilah nedir? Görevi nedir? Yetkisi nedir? En büyük. Tek. En Hayır, büyük. en büyük değil. İlah bizlere emir ve yasak veren. İlah kanun koyan, yasa belirleyen. Bu yasa belirleme hakkı, kanun koyma hakkı, bizlere emir ve yasak verme hakkı sadece ve sadece Allah'ın hakkıdır. Yani Allah'tan başka hiç kimsenin bize yasa belirlemeye hakkı yoktur. Allah'tan başka hiç kimsenin bize emir ve yasak vermeye hakkı yoktur. Allah'tan başka hiç kimse dinliyorsunuz. Dinleyin. Dinliyoruz hocam. Allah'tan başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına itaat etmiyoruz. Manası budur. Anladın? Teşekkür ederiz hocam. Hocam biri buraya yazmış ki. Allah Hocam rahatlık biri buraya versin. yazmış ki. Şey yazmış hocam. Faizde para almışsınız siz. Faizde para verip 200 milyar para kazandım. Bu parayı ne yapabilirim yazmış hocam Haramdır. Faiz haramdır. Büyük bir günahtır. Bu faiz o parayı bankaya bırakmasın. Bankanın elinde kalmasın. Bunu alsın, fakirlere versin, muhtaçlara versin ve tövbe etsin. Bir daha bu günahı yapmasın. İnşallah Allah-u Teala affeder. Levent hoca ne işi var yayında? Gitsin camiye canlıda Kur'an okusun. İşin var canlı yayında kardeşim. Defol burada. Evet. Diyor ki imamın ne işi var burada değil mi? Bu soru çok soruluyor. Bu soru bana çok geliyor. Peki sadece imamların işi camide Kur'an okumak mı? Yoksa o Kur'an'ı insanların bulunduğu her yerde o Kur'an'ın manasını öğretmek mi? Tebliğ etmek mi? İnsanlar şu anda camide mi yoksa TikTok'ta mı? İnsanlar şu anda nerededir? Ben dört duvar arasında ben Kur'an'ı duvarlara mı okuyacağım? Ben o Kur'an-ı Kerim'i dört duvarlara mı okuyayım? Yoksa insanların bulunduğu bu TikTok'ta mı Kur'an-ı Kerim'in okuyayım?
manasını Hocam belki söyleyeyim. şu anda yayınınızda 150 kişi var hocam. Belki yarısından çoğu kelime-i şehadetin anlamını bilmiyordu. Doğruyu söyledin. Hocam biri yazmış ki kripto para haram mı diye sorsana bir yazmış. Kripto para. Kripto para, o da kripto para haramdır. O da bir çeşit faiz ve kumardır. Haramdır. Para sayılmaz. Mesela sen şifreni ya dinleyin bak dinleyin dinlemesini bilin. Hocam küfür etti de o yüzden şey yaptım. Ya bırak o Yok, küfürleri ya. Bırak. Küfür haram, küfür kötü. Ne boş boş hele sor PUBG'de ölecek. Oğlum bir git işinize ya. Hocam çok boş Haydi insanlar var. arkadaşlar. Ve haydi Allah rahatlık versin. Hocam çok boş insanlar var. Hep şey yapıyor. Ve haydi Dalga Allah geçecek. rahatlık versin. Yeterdir. Allah rahat. Belki başkaları gelir. Allah rahatlık versin. Akıl nimet bize düşünüp hareket etmemiz için verilmiş. Kur'an'da bahsedilen kader ne işe yarar? Hocam soru sorulmuş. Evet. Akıl nimet bize düşünüp hareket etmemiz için verilmiş. Kur'an'da bahsedilen kader ne işe yarar? Nasıl kader? Kader nedir? Allah'ın ezeli bilgisidir. Kader ne demek? Kader. Allah'ın önceden, ezelden beri olacak olan, var olacak olan her şeyin nasıl ve ne zaman, nasıl şekilde olacağını bilmesidir. Yani kader Allah'ın bilgisi demektir. Yani Allah kainatta ne olacağını önceden her şeyi biliyor yani. Yani ne demek? Yani kader bizi bir şeye zorlamıyor ki yani. Allah-u Teala bize irade vermiş. İster kötülük yap, ister iyilik yap. Fakat seni mecbur etmiyor. Yani illaki kötülük yap ya da iyilik yap değil. Sen kendi tercihinle ya iyi seçiyorsun ya kötüyü seçiyorsun. Onun için mesulsün. Hocam biri yazmış ki kardeşim sen benim adımı kullanma ama hoca orada direniyor yazmış. Tamam Ondan haydi sonra Allah rahatlık versin. Yeter. Arkadaşlar yeter. Size Allah rahatlık versin. Belki başkaları da gelir. tamam hocam. Teşekkür ederim. Hani gene temaşavana. گەلی تەماشەوانە گەلی خوشک براین هێژا بخێرا خوا پار بکەن دەبێ ئەم عیش دکن و پەرێ مەزوو نادنەما ئەv ya حرامە ئەv ya گونەها تەماشەوانەکە me ئەم بله سر چاوان هاتن kerem ke ahlen ve sahlen سرچاو ne işi hali خود işte razı bir çavane. başın u çavan u jî başın hatin Çok şükür elhamdülillah. Yalnız evet başın xudê başî bê خود تشکو درî ezvane me halim. سر çavan ahlen ve sahlen ez jî ji Mêrdînê me Kerboran Xelîla Serçav. ser çavanê ahlen ve sahlen Xalo tu kerem ke bele ez mala me Xalo malata kuderiye İstanbul'e durudni. nexêr el Mêrdînê me Mêrdînê bajarê Mêrdînê de kerem ke me got pirsê te hebin kerem ke pirsê xwe bike Yani pırsimin tu Türkiye zani. Tirkî jî zanim lê maqê kurmancî nikanê pirsê xwe bikê Xalo ez dikarim kurmancı ama ez nikarim yani toparlamış biyim. Toparlama jî ew jî Tirkiya dîşe te Tirkî got em nizanim bêbê em nizanim bidime famkirin erê em nizanim sererast bikim pe bidime famkirin ya bêja zê fam bikim tu bêja zê fam bikim Tamam. Çava Beyciğim, ben rüyamda bir rüya gördüm. Onu söylemek istiyorum. wala zanê xwe min ê ez mana xewna nizanim ez xewna fah nakim
Peki yani Hani pırsı çava da pırskim tu bizani. ya pırse dini bikat ma filan tişt farza filan tişt halala filan tişt harama ya ama pırse dini bika yani. Yani hindi kene desti xo dövmet kin ya dövme. Ha bari Ev güne gerçekten ev güne ya. bari ab dövme اوه گوتری وا کالو پیره ما پیره که برای اختیار جدی ولو آنیا خوا دسته خوا ولو دقالت کن دق اب دوما گونها نقشا مخشا چت کن و او دقه بری تيب درزيه قول ذكرن و شير وفلان تيخزن هذا اب دوما حرام قناها يعني لما يشتد تشد به لبلدي سب قناها يعني اوان دق ودوما فلاني دلاشي خود تشد كن ابي حرام قناها Yeki İzmir'e Lüisiye Goti'ye hocaya sorsana Atatürk'ü seviyorum. Atatürk yani Atatürk'le İslam'la ne alakası var şimdi? Arkadaşlar. يعني مثلا قبل بيجي يقول طي شوبا الله تعالى بي قانون الله تعالى قبول بك ومسلمان بي وإيمان بالله تعالى بيغمبري بكتابه بإسلامه بيني أوجي مسلمان برايما حاجة دكن يقول إيمان باوريا بالله تعالى بكتابه وبيغمبري ديني إسلامي تنبي ونيارتي بإسلامي ركربي أم حاجة ناكن وخلاص. Halu ezit iştekti beycim. Yani ez dünya mezet kim? Ev virüsana, ev nekhoşiyana, ev hamu bela seri insana bu çünkü zaman zah pis bu ya. Zaman sev khrabu ya. يا بيقى الثاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي وقتاقو حرامي aşkara hatına kırın haram çiğet işte bu kuda yasak giriyor. Yani kırmızı çizgi tedbejin ya yasayı kuda kanunu kuda hududu kuda وقتی کو هاتنه بن پیکرن و هاتنه پرچقاندن وکا زنای وکا اچکیه وکا قماره وکا فائزه وکا قتله وکا ظلمه قانون بشری ببن حاکم قانون الله تعالى القرآن نبي أناياسا قانون بشري وكا لايقلقي وديمقراطي وكومونيزمي وسوسياليزمي وطيقو ببنا حاكم والزنا أشكرا وري كرن إشكي قمار أشكرا ونا كرن في قمري ما دبي ويخود تعالى بلان ولو بشيني وبسر أمتي بريدا نشيان دبون وغلا ببي وزلزلات دبرم عرض هش ببين ولهي رابن وقالك نخوشينا بيس وبيدا ببن جبو في الزنا جبو في فحشاتي وجبو في تشفلاقلقي ورطبون وتعذيبوني ويخو تعالى قالك بلا مصيبتا وبسلمة بشيني يا ونها الولاطي ما تبي الزنا أشكرا تكرن إيشكي قمار فايز أشكرا حتى ما نبدأ سي دولتي تنكرن زنا سربستا فايز سربستا قمار سربستا إيشكي سربستا تشفلاقبون وتعذيبون سربستا تسترى إسلامي تنيا لميش تنا روجي تنا قانون الله تعالى نحاكمن لا يقلق ديمقراطي كومونيزم وسوسياليزم حاكمه هل بتوي خدي بلا بسلمه بشيني نورمالا طب هي نتشتكى Bir soru soracağım. Ondan sonra yayını kapatmak zorundayım. Biri yazmış demiş ki Allah'tan sevdiğiyle evlenmesini istemek günah mı? نه قناها يا قابا يقنج بي باشي فير بزوجة تبي يا ربي فلان كاس حاجتكم بلا ام فبر بزوجن چه زلام بي چه بيرك شخورة دعاب كي زلام شخورة دعاب كي نه قناها قناه نينا اذا كايدي مصادات تهبي اجي فرسك مقوم مصادات تهبي اجي فرسك اشتبكم Tabii. كلمة شهادة اتكاريش من بيجي Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. تمام زح وشكا معنى يجي اتكاري بيجي Hadi vallahi aynı tikim ama mana لا عيب نكا ازي بيشم مصادة بك ازي بيشم Kerem ki Hadi. أشهد أز باور دكم بقلبي إخوة وبالزمان إخوة إقرار دكم بقلبي إخوة باور دكم وبالزمان إخوة إقرار دكم ألا إله إلا الله جاء الله بيبا تو إلهك حق تنيا ودي ساز باور دكم قو محمد رسولي ويا جاء الله بيبا إله تنيا يعني إله معنى ويتشي إله تبقى بيدي سانبن إله مصادبة كده دقز معنى إله اشترى بيجم إله
yego emru ferman elme bike, yego kanun nizam u yasaya sersereme çeke. Ha ev ilahti kanun çekirin, emir kirin u ferman kirin. Hakkı kanun çekirin, hakkı emir kirin u ferman kirin, yani ilahti hakkı Allah tanıya. Em ştikkesi ire kabul nakin, em bir hakkı ve yetkiye. Em nadme tıkkesi illallah Allah peyva. Yani hakkı kanun çekirin, Allah tanıya. Ki kanuna Allah Teala ve Kur'an'ı kabul neke ve anayasayı. Avuç kora anayasa ke çeke u bere insana bide ve anayasa kova ke layıklık demokrasi, komünizmi, sosyalizmiye avjerete gutin ilahi sıkta. İge ev ilahti, avan ilahi sıkta em raddikina min kardikin. Em de la ilaha mana la tünneye. Kabul nakim ilaha az yek ilahi kabul nakim illallah işte Allah peyva. Yani ilahti kanun çekirin hakkı Allah Teala tanıya. Em ji emru fermanı Allah Teala peyva sere koş emru fermanı tibbe şerira natawenen u teslim u itaati nakim. Ama ana ve eva. Vaz bavar dikim ki Muhammed Resulü'ye. Elhamdülillah, çok şükür. Bir soru daha var. Biri yazmış, demiş ki canlı yayında bayanlarla konuşmak günah değil mi? Beli ana va piraka. Pirake gornel gori İslam'e tesettür bin. Tesettüra İslami l'khwanekin. U tuabeni ser ve şana zindi. Hager tijwara İslam'e tbeje. U tbahsa ve tesettüra vajib bike. Bemezela hayat şey habe. Hayat şey habe. Tu Müslümani emrek je emri İslami beçava l'mej roji hac zakat farza. Ay kuha min tesettür ji nukmandin ji farza. Pişti go tejere got. U tas İslam tejere got. Tu gunhewe tuneya. Jboya almandini. Ya mesela jwara beja. Ana go استخطربم. Az تختورم. لقستخانه استخطورم. Piraka ka vakta servekiri hat bamin. Yan bimniye teks. Milevel derva. Hat. Az bejim wala az tedavi nakim. U تختور jimi peybe تختوره pirak tunen. تختوره pirak tunen. Astan İslam lüvede تختورم. Az nöbetçi تختورم lüvede qistahane. U pirakak acil anine acil تختور. Az be wala az ve muayene nakim aruta taziya. Ve çizmine bejin. Ve bejin wala tetşeki kancu başkir. Hanı be wala tetşeki kharab kir. Meze din İslam jimre beje. Dube ve piraka نخوش ولو روط طازي جبت بتداوي بكا معاينة بكا وتداوي بكا دين ولو جمرت بيجي عيني ولو دين جمرت بيجي دبي إسلامش بيرك عرش بيجي ولو أو بيرك روط طازي جبت سري وفورا والدر جبت شالو تاي تاجيل خوبك جلي طنجيل خوبك جلي كنجيل خوبك أزي إسلام جرى بيجي لبلي قالك از بين نقطة تسترج بين بيراوي أنا قو از قد بحثا نخماندني نكم جوي بيرك كيرا وكا قو نورمالا بسا واقعية فتوي غير إسلامي قواز نكم واز نورمال تشنا دي بيجم ديسا باري من مسؤوليتا من چه دبي ايدي بفي وسيلة ت إن شاء الله تو گناه تيدا چنابه إن شاء الله خيرا وباشا. Peki son bir soru soracağım. Ondan sonra kapatacağım yayını hocam. Tamam. Şimdi ben namaz kılmayı düşünüyorum. Ama namaz kılıp namazı bırakmak günah mı? Ya tecbinni yani mesela ben tamam, bak. teşekküre girmek istiyorum ama yarın açıldım keyfime göre. Ya şimdi diyelim ki sen bir ya bak müsaade et. Diyelim ki ben şimdi 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Yaklaşık buluğ çağından beri namaz kılmam gerekir. Limeş farz-ı vazbıkım. 6 senedir namaz kılmam gerekirken ben namaz kılmamışım. 6 sene namazın borcu benim üzerimdedir. Diyelim ki ben son bir aydır namaz kılmışım. Bu bir ayın namazı üzerimden o borç kalktı. Eğer o bir ayda namaz kılmasaydım cezam, vebalim daha ağır olurdu. Şimdi diyelim ki sen 20 yaşındasın. 7 sene senin kapalı İslam'a göre örtünme olman gerekir. 20 senedir sen tesettürsüzsün. 20 senedir sen Allah'a karşı günah işliyorsun. İsyan ediyorsun. Diyelim ki bir gün dahi böyle bir saat sen kapandın. Ha şimdi 5 dakikadır canlı yayına gelmişsin. Ya bu 5 dakika içerisinde
senin saçlarını ben görmeseydim, bu seyircilerimiz senin saçlarını görmemiş olsaydı senin için de daha hayırlıydı. En az 5 dakikalık o günahtan sen kurtuldun. Eğer bu 5 dakikada sen örtülü olmasaydın senin günahın daha ağır olurdu. Yani ne kadar sen Allah'a itaat edersen o kadar sevap kazanırsın, o kadar günahlardan uzaklaşırsın. Yani valla o zaman ben tekrar örtünmeyi bırakacağım, o zaman şimdi de girmeyeceğim, öyle yanlış bir mantıktır. Ya bir gün veluha şimdilik namazı bir vakit namaz kılırsan, diyelim ki şimdi öğle namazını kılsan ve bir daha namaz kılmamış olsan, tamam, kılmadıkların sana ceza yazılır, fakat bu kıldığında sana sevap yazılır, o günahtan kurtulmuş oldun. Keşke sormasaydım soruyu ya. Neden? Yani Bak düşünüyorum şimdi yani. Allah biliyor. elhamdülillah sen Müslümansın değil mi? Sen Müslümansın. Elhamdülillah çok şükür. Peki Müslümanlığın kelime manası nedir? Efendim? Müslüman kelime anlamı nedir? Müslümanım ne demek? Ben Müslümanım ne demek? Ne demek hocam? Tam olarak bana açar Müslüman, mısınız? Müslüman Arapça bir kelimedir. Teslim olan demek. Kime teslim olan? Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın kanunlarına teslim olan kişi demektir. Ben Müslümanım ya Rabbi. Yani senin emir ve yasaklarına boyun eğiyorum, itaat ediyorum, teslim oluyorum. Hani teslim oluyorum demişsin? Allah Teala bu yasada, bu anayasada diyor ki namaz kılın. Hani namaz? 20 senedir ben namaz kılmamışım. Allah Teala diyor ki içki içmeyin. 20 senedir ben içki içiyorum. Allah Teala diyor ki Müslüman kadın örtünsün. 20 senedir bu Müslüman kadın örtünmemiş. Demek 20 senedir örtünme emrini çiğnemiş. Namaz emrini çiğnemiş. Zinaya yaklaşmayın emrini çiğnemiş. Kumar oynamayın emrini çiğnemiş. O zaman nerede kaldı Müslümanlık? Sözde, lafta kaldı. Özde değil. Madem Müslümanlık, senin mesleğin nedir şu anda? Ben mi? Ben burada patronlara kahvaltı hazırlıyorum. Çay servisi falan yapıyorum. Kime yapıyorsun? Batmanlılara. Bir tek Sen neredesin? Sen yemek yapıyorsun. Sen aşçısın değil mi? Aşçı. Sen bir şirkette aşçılık yapıyorsun. Maaşını alıyorsun. Sen tamam gelip kaydını yaparsan, formu doldurursan ben bu şirkette aşçıyım. Fakat saatinde gelmezsen, canın istediği zaman gel, istemediği zaman evinde otur. Şirket sana kabul eder mi? Seni işten çıkarır, maaşını vermez. Ya ben sizinle anlaşma imzaladım fakat o anlaşmanın gereğini yerine getirmiyorsun. O zaman şirketin sahibi kabul etmez. Seni işten çıkarır ya da birkaç sefer sana uyarı verir. O uyarıları dinlemedin seni kovar, maaşını vermez. Allah-u Teala da biz de Allah'a diyoruz ki ben Müslümanım. Kelime-i şehadeti getirdim. Senden başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına itaat etmeyeceğim. Eşhedü en la ilahe illallah da bu sözleşmeyi Allah'la yaptık. Ey Allah'ım senden başka hiç kimsenin emir ve yasaklarına boyun eğmeyeceğim. Yasama etkisini, kanun koyma etkisini senden başka kimse tanımıyoruz. Hani böyle söylemişsin? Nerede namaz? Nerede oruç? Nerede tesettür? Nerede içkiden uzak durmak, çıplaklıktan uzak durmak, faizden, zinadan uzak durmak? Yoktur. O zaman benim Müslümanlığım lafta kaldı, sözde kaldı. Uygulamada, pratikte kalmadı. Valla senin sesi gelmiyor, ses gelmiyor. Geliyor mu şimdi? Şimdi geldi. Ben dedim ki lafını balla kesiyorum. Benim şu an yayını kapatmam gerekiyor. Biraz işlerim var. Tamam. İnşallah tövbe edersin, namaza başlarsın, tesettüre gidersin inşallah. Örtünürsün. İnşallah hocam. İnşallah. Tövbe et, Allah'ın mağfireti çoktur. Sağ olun, teşekkür ederiz. Başım Ajbo gota godari ki mala tava. Khuda işte razı bin. خدا اشتريش راضي بيستر سرين Çamna. Ahlan sen. Ya deng nay telefona min tamam. Belki cana deng te telefona ve nay telefona min. Ma telefona hamu kesi ve kahab ne haval geli tamaşi bana.
قالي تماشاوانا قالي خوش كبراين هجاب خير اخوا خير اخوا باربا بكن قالي تماشاوانا حوالي كيجمانا گلشيان مالا تابا حوالي نشترى زيبي يا اسلاميت بي حقي خلقي جي نكون بي ظلمي جي نكن اسلاميت بي الميجي بكا اسلاميت بي روجي جي بقرا اسلاميت بي خوب نخمين جي حمواجي بيجي يعني كما ون بحثا روجي ناكن بحثا نخماندني ناكن بحثا تستري ناكن بحثا اچكي قماري ناكن اما وني بحثا تشكي تاني يا اسلام حمود تشتا بيقوم حموا قبول بكن تشنتي حسابي تقبل كي تشنتي حسابي تقبل ناكي ماما نقول يا الميش بكا وهذا الظلمي بكا ام بالظلمي جينكا والميشي بكا ما نقول يا اخو تستر بكا وهذا الظلمي بكا ام به هم تستر اخو بكا وهم ظلمي جينكا ام حموات بيجن اسلام حموات بيجن الي قال لي تماشوانا قال لي خوش براين هشام وانت تبدا بخيراتن سچاواراتن ابي حوالي دياليش ملشان حوالي كي حوالي بلي قوم واحد كي خب خلكيب كي قلناها حوالي صون بي كرم كا جاني عينا خوبكا ايغو بش بخوازي جاني عينا خوبلا وبكن قمر اجمره بشينن بلي حوالي صون بي كورونا آشي روجي خراناكي ياو بيركاب حمله ما كاري روجي بقري انا ياو كيفا خوي تتخوازي بقرا تخوازي نقرا كاري نقري ببي بيركك بيزنا زلامي خو پراش خور دين سرهب ما گناه انا ياو گوش بو احتياجي خو مالي بي نگنها لگوجي بدزي وخبرا زلام بي نبي وبيش روا پرا المالي مصرف نكي لدبرك الدن مصرف كي گناه يعني ياو اينا درزي روجي خراناكي چه درزي دي بلا بي مرحبا سر چاوا آمد خوش باش ياو حوالي ها از تركيا تشتغل موتي قوم مهباني متين لسر جانيا يني قوتين از بوي وسيله بتركيا تشتغل لينا نحو جاي تركيا نهاب كردي تشتغل بس قابا مهبان هاتن از بو خاطري وا بتركي تشتغل ياو قلت بيركانا تبيركارا خبر بدي گناه لو تقول تجوار اسلامي بيجي فرصات ديني خوش تبكن وتجي برسوا وبدي نگنها يا بچر روجي بابك ما دركت مو قابا زاروكا ما بو چر روجي ما مو چبكي يا تو تشتكي ناك يعني تشتكي قلت بكني نجبو دعاك اوزل تنيا يا جقحنا قو بيازيتا بردم مثل قلت يا زيتا بردم ما هناك ولي قو بيمتو برداي او تي بردان قلت يا زيتا بردم لهنا بردايا بريدا كرم كان ايوه قمرة ديشيني كرم كان هبالي فرات قمرة بيشينا ايوه قمرة ديشيني ملا بيشيني كرم كان جاني عينا خوبكن ويدروني قمرة ببينن
وقتی گم زارو کاش خدای بخوازی نم بیار بی کوریکی بدم یا نم بی کچکی بدم نگونها یعنی تو چیش خودت خوازی بی بخوازی یعنی خودت علا کور دانه تا لیک هیک کچ ندانه تا بی کچا بخوازه yani خود علا کچ دانه نه هیک کور ندانه ایدی تو کوره کیش خودی بخوازی بیار بی کوره کیش بدم yani نگونها her duacı bixwaze yani lê nebe illa yani kurş keçap qîmettirin wî çavîl kura nemêzêne yani dina milletê me de wilo zêde qîmet didine kura ev tişekî tersî İslamê ye ziddî İslamê ye kerem kin êgo qemerayê dişenî bila bişenî belê ez xelîlî me hevan de were hevalê Firat nexêr aşî çi aşî dibe bila bibe derzî rojiyê xira nakin de were hevalê Firat de heydê kes nayê û ne nazê bigirim avî hevalê Hüseyin belê kerem kam Merhaba, merhaba ahlen ve sahlen bixêr hatî sağ olasın. Nasılsın, iyi misin? tişkû dirê heval Diyarbakır'ım. Denge yaptı beni. ahlen ve sahlen tiş Diyarbakirê ser çavar hatî tişkû da Diyarbakirê Bismil. ku dira bismilê Korkçi. ahlen ve sahlen qorxçî belê ez nas dikim gundê qorxçî nas dikim ez hatime bismilê eş kerboran xelîla eş mêrdînê me başin yani sabî wî çawanin Kılıçlar adı ve titer almışım. estağfurullah xudeş verazî bê gundê qorxçî başin canê ve sabî xudeş verazî bê ahlen ve sahlen ez bismilê ez mama baş ser çava un gundê qerepeçê nas dikin gundê qerepeçê Günde küre. ê tepa Barabat bê qerepeçê heye qerepeçê gundî Hacı Bedriya Abi nasken. tamam ha min vedrê melatî kiriye ez manayê wir bûm Cavemin. seçan kar kerem kin pirsê we hebin bipirsin Kamizler meclise gideyim. Yok pırsayı ya pirsina bikin ya ma çima pirsê we nînin Tam bezin şey. de kazê pirsekê ji wekim Yıka kerem kese gideyim. kelîma şehadetê hûn kanî ji me re bêjin kelîma şehadetê Em şu an zanım, em nizam bakayım Müslüman. baş aferin nezanim got zanê lêyet bê bêjin deqin hinek be'el min temaşevanê me be'el min Mavci ne zanım ya. ya hinek belkî nizanibin ka bêje bi xêra xwe Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. aha mana wê jî dikarî ji me re bêjî mana wê Allah birdir. Muhammed onun elçisidir. hap kurmancî bêja Ez kurmancı pır nizanım ben. tamam ne go xudê yeka dûr de ne behsa yekîtiya xudê dikey erê xuda yeka qul huvallahu ahad Allahu ahad dûr de dibêjî Allah yeka lê la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah dûr de dibê ez bawer dikim got ji Allah pê ve tu îlah tune ye yani îlahtî ne ji tu kesî re illallah ji Allah re ya heqê îlahtiyê îlah mana wê çi îlah yê gom hû îtaata emr û fermanê wî dike yê got emr û fermanan me bike qanûn û nîzaman ji me re çêke yani heqê qanûn çêkirinê heqê yasayê heqê emirkirin û fermankirinê heqê gotişina li me serbest bike û tişina li me yasak bike ev heq heqê kê ye la ilahe ne heqê tu îlahekî ye illallah ji Allah pê ve yani em tu kesî bi îlahtî qebûl nakin Neyse. tamam û dîsa bawer dikim ku Muhammed Resulê wî ya yani îlah ê got qanûna çêkê îdî ev qanûn çêkirin yani îlahtî heqê kê ye heqê Allah tenê ye ji Allah pê ve heqê kesî nîne got qanûna ser serê me çêkê we fêm kir aha hevalê Sonbey
کرم که وشانا خوا زندی وکا فرات خویا ناکه اب حواله سونبی خویا ناکه بلاش مرا قمرای بیشنی موی تعقیب کریا حواله حسین یلماز کرم که مت حواتی قبول کریا من تتعقیب کری جانی اینا خو وکا وش مرا قمرای بیشنا ام خویا ناکن يعني ابا فرات جمرا Selamun aleyküm. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. خيراتي. Seyda iyi misin? باشين canın sabit çavanit باشين. Eyvallah sağ olasın. تشكودي هبال. تشكودي. Diyarbakır'ı mı? Diyarbakır'ı mı? كودا دياربكري. كودرا دياربكري. Ahmet'i. tamam كودري. كودا دياربكري. Merkezi. سر çava. سر çava أهلا وسهلا. تشيجي Nereye هبال hocam? فرات. أجمير ديني كربوران خليلا. نابي قندي من خليلا قندي كربوران دار geçit. O jinizm midyatı vandırayım. Hocam burada bir sorular soruyorlar. Bayanlarla yayın yapmak günah mıdır diyorlar hocam. Bayanlarla bir pire kara em yayını bikin. Kaydi em çi yayını dikin bila wê jî bêjî anna. Heger werin pirsa dînî bikin was pirsa dînî ji wa bikin. Ez pirsê wayê dînî bersi bidim ne harama ne gunaha. Lê otê go werin et tişta faş û çepal tiştê haramî em bi hev re civatê bikin. û ew pîrek a rot û tazî bê servekirî bê cilê wê qiyafetê wê nelgor İslamê bê û ez behsa qiyafetê wê jî nekim weke got normal weke got tiştek tune ya û ez pêre devam bikim û civateke firdewê de pûç û baradayê haram û guneh ez pêre bikim hingî guneha. Hocam mesela bir bayanın saçı açıktır. Yani sen de hocasın. Yani daha iyi biliyorsun. Ama ona bakmak günahtır yani normal dinen yani onu yayına almaman lazım. Rasta gotil pîrekeke servekirî rot û tazî timêzenê guneha. Lê belê ev pîrek tu mecbûrî ji vê pîrekê de Islamê bêjî. Gwaz wê newên me ser weşana zindiya dê çi İslam? Zilam Mego. Ana mego. Tamam mesela az ana halme dikanê. Adi çime dikanê, çime bazarê, çime tektor, çime tarî kudrê ew pîrek li wê dê li ber dikanê rot û taziya. Watê gwa çime wê dikan, mesela çime bankayê pîrekin. Ez çime dikanê pîreka, ez çime ciyê quntora ciyê telefonê tarî kudrê pîrekin. Tu diçê li quntê xwarin dixwê garson pîreka. Tarî kudrê pîreka. Watê gwa çime li quntê xwarinê dixwin pîrek wê dê. Ez çime bazarê pîreka, ez çime bankê pîreka, ez çime tektor pîrekin, hemşîre pîreka. Ez çime kudê pîrekin. Li vê de kes ji min nabêje ma çime. Bir dakika müsaade et ben sana bir şey söyleyeceğim hocam. Yani ben bunu sadece merak ettiğim için soruyorum tamam mı? Yani yanlış anlama hocam. No, bejim. Yani ne bileyim bir bayan yani şu an diyebilirsin ki başını ört benim karşıma gel. Yani burada ben bir hocayım yani burada vaaz veriyorum. Başını 2 dakika ört yayınıma gel. Seni öyle alayım diyebilirsin yani. Değil mi hocam? Yanlış mıyım? Yani böyle askarım ulo jere bejim. Lekaydi. Yani yakın bazı var ya yakın bazı bir neyi zaten. Bak mesela zaman hangi tanga? Bekri abi de. Azanım. Mugo. Zaman tanga. Hatta az fırsatı mühlete bidnez be hara. Seri xo bigre wara belki bir derbede canlı yayını bigre ve fırsata o az fırsatı bikim o fırsatı ve fırsatı ne demin? Adı jere bejim. Az باور ناکم گو فرصتی بکا تمام از هرم ورم و به دربه ده جانی اینه ترک بکی و هری فرصتا گو عاجله دوی گو عاجله تشکی جره بیشم لبله از پیر بحثا تستورا ویجی دکم و پرسوی دینی جهابن از دکم از برسب بدم ancak bu bir şekli am karimin خوب بگین نوا نبوی هوایی به چنابین. Hocam bir tane ablamız diyor bir kızın üstüne iftira atılırsa günah mıdır diyor. Valla zab günaha mo bebaktiye zilama jî bike günaha letil pîreka bike hê gunehtira hê mastıra. Bir tane abimiz de diyor borsa günah mıdır diyor. Valla borsa ya baş mo koşe durki. Lakin mugo haval. Ben de bilmiyorum borsa yani günah olduğunu mugo ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Haval Fırat. Lakin dip khayra xwa. Tikare kelima şehadet eşmene beşin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Mana vecid kare eşmene beşin khayra xwa.
Vallahi ez manayı zanem belki ez talibim ama Naze işlere beşin. Benim. Az باور دکم به قلب خوا و به زمان خوا اقرار دکم گوش الله به تو اله کی حق تنیا و دیسا باور دکم گو محمد رسولی ویا معنی اله یگو امر و فرمان المبکی معنی اله یگو قانون و نظام سلسله چکی ها اب الهتی حق الهتی حق قانون چکرنی حق امر کرن و فرمان کرنی نشتک کثیر الا الله یعنی عرض خدیا عبد ام انسان عبد خدينا دبيجو لج الله بيبا قانوني تكسيم قبول نكن وحق تو انسانك وكما تنيجو امر فرمان قانون ونظام سلسله تشكي ناقضاني وكجو قانوني الله تعالى قبول ناكن و انا يا خدي قبول ناكن لا يقلق ديمقراطي كومونيزم سوسيال كاربكن İnternete mi kutbum? Da başım hala tamam burayı razı bir oğur bir. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. İnşallah. Ahlen ve sehlen. بله حواله سون بی کرم کا قمرایت دشینی ایگو قمرای بشینی ملا بشینی حواله سون بی تخیانا کی بله اب دولت روشلاتان ابین اب دولت نهایی دنیا دهنا حموشی قانونی و قانون بشرینا كم قبول بكن السلام عليكم. عليكم السلام حجي ناصر الله وبركاته باشم جاني تصابت شواني تباشي ان شاء الله باشم چوانی باشی رندی ساقی سلامتی خدا اشترازي بي تشكودي امشمه سر شعب انا وسهلا كرمك هبان فرصة هبن فرصة بكم البندا فرصة تمام aynen öyle. Roji Alevi abi ben fazla Kürtçe bilmiyorum. Türkçe konuşayım. Tamam bir işlerim. Ha. Bu Alevilerin orucu nasıldır abi? Nasıl söyleyeyim oğlum ben de Aleviyim. Az ne Alevi ma az Rojiya ve nizan az Müslümanım az Rojiya Müslüman azanım. Eğer mesela haydi bila avuç mera bejin. Bila avuç mera be nizanım Rojiya az Rojiya Müslüman azanım. Yani ya go Xude godit Kur'an'ı da şehru Ramazan. Hayva Ramazan'ı seçar olsun Ramazan. Hayva Ramazan'ı Rojiya Müslüman'a mecburen Rojiya. Yani Müslümanların orucu Allah'ın emrettiği şehru Ramazan. Ramazan ayı orucudur. Yani Müslümanın kendini Müslüman kabul eden bir kişi madem Müslümansa Müslümanım diyen bir kişi Allah ve Resulü peygamberi hangi ay kaç gün Ramazan oruç tutmuşlarsa Müslümanların orucu da odur. Ramazan ayı orucu Müslümanlara farzdır. Müslümanım diyen herkes tutmak zorundadır. Başkaları kendilerine başka şekil oruç yapmışlarsa o İslam'ın oruç. Aleviler nasıl oruç tutuyor ben bilmiyorum. Eğer Aleviler de Müslümansa Ramazan'da oruç tutmaları gerekir. Yok başka kendilerine Allah'ın belirlemediği bir oruç şeklini, profilini yapmışlarsa bu İslam'ın dışıdır. Onlar nasıl oruç tutuyor ben bilmiyorum. Onlardan haberim yoktur. Şimdi bu Alevi'dir arkadaşım değil ona. Tamam arkadaş. Merhaba işlerim. Merhaba. Merhaba. Namusta ez Alevi mana tamam. Çavani tıbaşi. Başım şahane. Bundan şebeke çekmiyor. Beyce kanım denge Söyle. Alevilik çok farklı bir görüştür biliyorsun. Siz diyorsunuz ki Aleviler Müslüman. Ya Alevilik. Ben de Alevi Müslümanım. Ya şimdi Alevilik
İslam çerçevesi altında bir görüş müdür yoksa İslam dışı bir görüş müdür? Yani siz kendiniz İslam çerçevesinde mi görüyorsunuz yoksa İslam'dan farklı bir görüş mü kabul ediyorsunuz? Yok, görüyoruz. Kendimizi İslam çerçevesinde görüyoruz. Ya tamam. Ya herkes kendini insan çerçevesinde görüyor. Önemli olan o insanların, herkes insandır. O insanların Allah'ın yasalarına göre, bu Kur'an'a, peygambere göre hareket etmeleri gerekir. Biz de Allah'ın yasalarına uyuyoruz. Ama de işte Ramazanlıkta biz... Pirimiz Ali'dir ama. Ya biz de Ali'yi seviyoruz. Biz peygamberimizin bütün sahabilerini sevmek mecburiyetinde. Sadece Ali'yi değil, bütün sahabilerini sevmek zorundayız. Sadece Ali'yi tutup onu haşa fazla değerinden fazla yüceltmek İslam kabul etmez. Ali'yi de severiz. Ebu Bekir'i de severiz. Ömer'i de, Osman'ı da, Ebu Hureyre'yi de, Abdullah ibn Abbas'ı da, Abdullah ibn Mes'ud'i de, Enes'i de, her sahabilerini de severiz yani. Sevmek mecburiyetindeyiz. Sadece Ali, Ali, Ali demeyeceğiz. Bizim için sadece Ali, Ali, Ali. Cemevi varsa Cemevi. Eyvallah. Biz öyle demiyoruz. Tamam haydi Allah rahatını gelsin. Valla ben de öyle demiyorum. Ali Mali yani demiyoruz kanka. Biz İslamcıyız. Haydi Allah rahatını Niye gelsin. biz Müslüman değil miyiz? Allah'a emanet hoca. بله اب حواله بهتین حواله بهتین کرم کا وله وشانا سندی اب هم تعقیب کری حواله بهتین سون بی حواله سون بی کرم کا ور بی قمره بشین حواله سون بی بله خواه گلدنش من گلکشیان مالی آوا سرچاوا بله حواله بهتین کرم کا قمره بشینش منو یکی دیش منو السلام عليكم أبيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيراتي. شت يا أبي قديش راضي بك. وين جاني تسابق قديش تجي راضي كواني هذا باشين برام. باش صاحبي أبي. ولا تديك أبي زا hem bir selam verelim hem de bir soru soralım. Sağ olun. Buyurunuz sorularınızı sorabilirsin. Abi şu TikTok'ta şu TikTok'un parası haram mı? تشكو دي هبال نسيبيني لا سر كمال وسهلا مدن هبال هاجر تشتا قنجو باش تدوي تيك توك كده تبكي تشتي حرام وجنه تنكي وتنقوازي جبر خبا فرولن حلالا ليقو تبقوازي يعني تشتي حرام وجنه تبيجي وكبات كتشكو متشكو بيرك عتين سري خروط وتعظيم كم تشتي بأدب وبحياة بيجن ها اي ولو ورن فرا جوار ورن اي قد شيني جوار حرامه وجوا كسارج حرامه جناه مثلا ابي هنك شيء هرش يتكن بشين ابي دستك ها جناه هناك يا شيء تكن 2 ساعه 3 ساعه هم شخلكت قوازن باسكتيت كن دينجيتيت كن وبشين وببارن وكبارانه هديه جوار بارن ابي حرامه جناه قد قوازن ويجو جواره بشيني جي بيجونا كاردبن يا ودي الشبكة ده هناك جبانة فنومني تيك توك هنا دي الشبكة تاني بلكي 10 مليار 20 مليار قازانش تكن وديشن أبي حرام كنا بايا أرشيش تكن دماغ كنا كنا يا أبا كتشكاتي ماذا كتشك بيرك تاني سرت وروط وتعظين وقوتني فحش وشبال زعف تربية خبرها جبرت بيجن وبمليونة تعقيبتشي وانا هنا و20,000 انسان بهبر الوا تماشت كن अरे आप भी करने निकला आप कच्चे केले किधर कच्चकात कर अरे नाबे तच्छी हवन नाबे मिखाइला هذا هذا ميكائيل خدش تنسى شابا اهلا وسهلا هذا ميكائيل
أري والله ايش خليلا كربوراني ما كربوران تنابي خليلا بيسيا سر شبابي. أري أهلا وسهلا والله أبي اشتغلت أجي عمود ترغاص دورينا. يا خدش ترازي بي أحمق من أما ببابتا لكا فرسك اشتبكم فرسك كلام كابي. كلمة شهادة تتكارب خيرا خوش من بيجي كلمة شهادة كلمات شهادة أبي خدي جارم شنو مكتبي مزاني بو وكا أفصالك مش بير كرياو. هذا اشترى بيجم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كادجا أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن إله وأشهد محمد أن رسول الله. محمد رسول الله أشهد مالك أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مثلا أم دبيقو زانبن أم نجا خبكن وروجيا خبقرن إيدي معناوي جي دبيقو أم زانبن معناوي تشي معناوي معناه شنو أبي؟ أشهد أز باور دكم قلبي خوا وبزماني خوا إقرار دكم قوش الله بيبتو إلهك حق تنيا وديس أز باور دكم قو محمد رسولي بيا از باور دكم قوش الله بيبتو إلهي حق نينن يعني إلهتي حق الله تعالى تنينا حق تكسي ديا يعني حق قانون شكرني حق قو أمر فرمان المبكي أب حق شغده تنيريا اشتكسي ديرا أب حق نينا فهمو؟ أري أبي. إذا باشا دي كان صالي دي كان صالي از يجدهم باشا المجاخوة تتكيت المشتيان نو خدي نوافي شمايا أزنقلي يا مزنا العرديجي بي العردي بتي ولو رونشتي غير كريت المجاخو بكي خذ تعالى تشفاء بك تبسلامت بكي خيرك ما ضيش ترى اب امتحاني ربي عالم تولي امتحاناتك ان شاء الله دي جنة دي مكافاتات زيدية قلت السيرفي نخشياك والصبر بكي خيرك ما ضيش ترى هيا لبلي هر انسان والقوري قوته وطاقته خو مجبور المش بكي تنكار برابي ترونشتي كي ترونشتي نكار بغير كري درش كري تيكي يعني مثلا تيل عردي تهر إشي قد كي تخوارني تخوي تبتلفوني دليزي هر إشي دكي المجال خوشي بكا أنا كان قبيك بين ما نا تي ولو يك بلا دس مجال تبقري تشلو مثلا تشوي توالتي نلازم تبقى آبي خو بشوي هما ببچتاجي تخو بشوي بتشاواي تخو أو بكي باقش دبي وتي ولو المجال خو بكي ودس مجال خو بقرا والمجال خو بكا تنكار بي دسميج بك إماتي هيج دسي خو ناشوي كي دسي تتشوي برابي والله صبار أدس تقوات شو كاربي دسي خو بشوي كاري دسميجي بقري يا مثلا تنكار بي درك بشوي بلا أو آفيل تبكن وتمجبولين مجا خو بكي لميش فرزة يا المجا خو بكا إن شاء الله بمكن لكن كلمة شهادة دي سبيجا وأم خاطرة بخوازم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله عافرين خوي تعالى تصل عليك إن شاء الله وخوي تعالى شفاء سلامتي اشترى بشيني ودي بابي تجي خوي تعالى خيرا وقبول بك يجو خدمتات تكن دام دايكا من هم بابي محمود داري تتنياني بجن اشتغالية بيها خدمت اشترت كن خيرك ضح مظن هيا عشان أنا خب خاطري تا وغربي غربي يا بي هذا اشتراني حوالي سمحتين حوالي بحتين كلام البندا تمام حوالي بحتين قمنا يجمنا بشينا حوالي بحتين يا أزوي ناس ناكم حوالي أسخان أب إمام مسلم أقبلوت كي ناس ناكم من نديت يا من ديت بيجي ناي بيرام ناس ناكم كيا أب صنابة حوالي عزت بحث صنابة كيتكين نظام صنابة تشيا سرجة تشيا
Ha. Kabul olmuştur. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seyday Delal, ester Arabi bim, Türki bim, Kürdi bim, Almani bim. maşallah maşallah. Barakallah. Tubqa zamanı her zamanek ayetek cayete Rabbil alemin tubqa zamana zani elhamdülillah. Khuzi meci zani bana. Edeka me Kürdi haberdin. Çavayet. Az Kürdi iş az teve hevdur nastı ki memde. Facebook'ta da evveliyevin de bir Rasta. Bari aynı uluya. az evvelik mezde ki بسلافة خدي وتعالى سلاف ذكم برا جمعة خير بي مبارك بي sevgili hocam از ترى تركي بيمسك एक kurmancı yani ortak dili kullanayım ki kardeşlerimiz de inşallah anlasınlar. Tamam. Sevgili hocam önce siz ve sizin gibi böyle sosyal medyada tebliğ görevini kendine farz kılan, gecesini gündüzüne katan hocalarımız, hafızlarımız, mellelerimizi Rabbim Celle Celaluhu razı olur inşallah. Şüphesiz ki hepimizin görevi Rabbimizin
dinine tebliğ etmek. Zira Rabbul Alemin zaten ayetinde der ki siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bunun için ki hepimizin görevidir ki Rabbil Alemin'in dinine yardım etmek, insanlara anlatmak, insanları bilgilendirmek. Bəli. Hocam ben Cuma'da biraz konuşacaktım. Cuma nedir? Neden haftada bir müminler toplanıyor vesaire? Bu bir. İkincisi biraz önce de Alevi genç kardeşlerimiz katıldı. Onun açıklamasını yapayım. Şimdi iki çeşit Alevilik vardır. Evet. Bir, alnısı secdeye giden Aleviler. İki, gençler arasında modernizm yapmış, haşa, sada ben Aleviyim diye Hazreti Ali'nin ömrü camide geçti, alnısı secdeye geçmiyor. Maalesef egolarına tapılan Alevi kardeşlerimiz var. Alevi Aynen. bir din değildir. Alevilik bir yol ve bir görüş, yani bir mezheptir. Fakat Hazreti Ali bir peygamber olmayıp ve Hazreti Ali
tamam bırak buraya. Hazreti Ali radıyallahu an Allah'ın aslanı Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sağ kolu ve cami imamıydı. Şimdi Alevi kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Hey Alevi kardeşlerim, kendine Alevi diyorsunuz. Tamam, ben Sunniyim diyorum. Yani mezhepsel açıda söylüyorum. İşte sevgili hocamız ben Şafi'yim diyor. Bunların tamamı beşeri görüşlerdir. Birer yoldur. Fakat Alevi anlısı secdeye gitmiyor ise, bir Alevi camiye gitmiyor ise imanını sorgulaması lazım. Dolayısıyla Alevilik bir din olmadığına göre peygamberleri de yok, kitapları da yok, değil mi? Yani sevgili kardeşlerim, siz de hoş geldiniz. Benim sayfamda kardeşlerim gelmiş. Sizleri de alemlerin Rabbin selamıyla selamlıyorum. Sevgili hocamızla bir sohbetimiz var. İnşallah hakkınızı helal edersiniz. Ben hocama geri döneyim. Şimdi bunu sık sık işitiyoruz sosyal medyalarda. Peki siz camiye gitmezseniz, siz Allah'a صحبتها خوشی شماره کل خود تعالی خیراوی قبول بکن گلی تماشاوانه وایا هندک مایان میجا اصلی امی تیک توکا خو بگرن و شانه خو زندگی امی بداوی بکن یکی گوتیه ما چما روزا رمضان سه روزا خودت قرآن ده بسا روزا نکری راستا قرآن ده نبیجی چند روزا اونی روزی بگیرن تو بیمونه ماه رمضان روزی بگیرن شهر رمضان هیوا رمضانی یا هیوا رمضانی اب حساب هجریه بحساب هیویه نه بحساب طاویه رمضان جانا 29 روزن جانا 3 روزن و سالی او مه چند روزا بکشینید بگم القاسی روزی بگیرن آره گلی تماشاوانا بمن خير خوشيد معنا وتبدا با مي وشانا خوازني داوي بكن با عسرة انك تماشامان قمر اجمل الشين امن هاني قبول بكن قصوري نمزين بلي گلی تماشامان من خير خوشيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته